ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mu nkundire dusangire ijambo ryanditse mu Byahishuwe Yohana igice cya 3 kuva ku murongo wa 11. Handitswe ngo ngira nze vuba wumire kuco ufise ntihagire ugutwara igitsibo cyawe. Haleluya. Iri jambo ryampezagiye aho nariko ndarisoma rivuga ngo wumire kuco ufise, wumire kuco wahawe, wumire ku gitsibo umwami yakwambitse igihe wamwakira nk'umwami n'umukiza. Icyo gihe wemera ukavuga ngo ndakwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe wanje, we yaciye akwambika igitsibo ushaka kuba utakibona ariko kiriho. Icyo nicyo na Satani abona akavuga turya ariho inyenyeri, ariho igitsibo tutabona. Abadayimoni bo barakibona kudasanzwe. Ndakwinginze ntagire igituma utakaza igitsibo cyawe wahawe n'umwami Yesu. Haleluya. Ni byinshi bishobora gutuma tugitakaza, ni byinshi ibyo ducamo mu buzima busanzwe ugasanga wibagiwe, wagiye kwifatanya n'ibindi. Ni byinshi guca mu mubabaro ukakwibagiza igitsibo wambaye Satani akakikwaka. Ni byinshi bishobora gutuma igitsibo cyawe ucyakwa. Ariko iri jambo riravuga umumarayika ngo abwira Yohana ngo andika ngo ntihagire ugutwara igitsibo cyawe, wumire kuco ufise. Mwene data ndakwinginze wumire kuco ufise. Icyo wahawe, kagakiza wahawe kagutumye uva mu kaborerwe, kagutumye uva muri bwa busambanyi, kagutumye uva muri bwa bubeshi, bwa busuma. Kagakiza wahawe katumye wambikwa igitsibo ucumireko ngo haraza vuba. Mu kanya gato ashobora kuza, uko yavuze ngo araza vuba ntituzi igihe, ariko umunsi azaseruka azasange kigumije igitsibo cyawe. Umwami Yesu abahezagire, umwami Yesu abahe inkomezi yo gutahura icyo ufitse kugira ngo ntugite. Umwami Yesu abampera umugisha kandi usubize ubwenge inyuma kugira ngo wiyubare ntihagire igituma utakaza trésor waronse. Iyo trésor Satani arabizi ko adashobora gupfa kukwataka kuko ukifite, ariko uyirekuye araza akakwataka. Ndakwinginze ugumye icyo wahawe ugitakaza. Umwami Yesu abampera umugisha mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen.